Dobili smo informaciju da je u Split došao majstor leskovačkog roštilja poznatiji kao Aco Desetka. Uputili smo se u restoran Fabrik da bi se i sami uvjerili zašto je on jedan od najboljih majstora leskovačkog roštilja. Zanimljiva informacija o Aci je da je ispraćao hrvatsku rukometnu reprezentaciju na svjetska prvenstva i olimpijade, a i dan danas kuha za mnoge osobe iz javnog života. S Acom smo pričali zašto naši ljudi vole roštilj, dotakli smo se teme zašto je leskovački jedan od boljih. Zna se da roštilj inače potiče sa Kavkaza i da je preko Turske, Grčke i Makedonije stigao do juga Srbije, tačnije do Leskovca. Sama priprema mesa traži najmanje odležavanje 24 do 48 sati, što je taj prednji dio ili takozvani junečji čerek ili juneča prednja četvrt, što je šarenija, što je malo prošarana više sa tim masnim dijelovima, da je ćevap sočan, da je ćevap elastičan, da ćevap ima onu sočnost, da sadržava sve one sokove i da prilikom pečenja ne gubi na svojoj kvantiteti. Upravo to, da tako kažem, krasi taj leskovački ćevap. Bez prave vatre nema ni pravog ćevapa. Isključivo drveni ugljen dobijen iz destilacije bukovog drveta. Postoji tu jedan makedonski izraz u Leskovcu i uopšte dole na jugu kažu za roštilj, oni roštilj ne zovu kao roštilj, zovu ga skara, znači to je makedonski izraz. Ako ćevap ne ripa od skaru, ako ćevap ne skače od skaru, znači ne poskakuje, da to nije pravi ćevap. Upravo ta skara i ta živa vatra daju zapravo tu slast na tom roštilju, da kažem, možemo biti, kažem vam, i sarajevski, i leskovački, i banjalučki. Glavni uslov je sigurno kvaliteta mesa. Znači, između lepinje i somuna nema neke bitnije razlike kad je tijesto u pitanju, izuzev u veličini. Somun je nešto veći. Ja nikad nisam doživio ni u jednom lokalu da je poslužena majoneza i kečap. Znači, to je ono što ne ide. Kao što je pizza sinonim za Italijane i za Italiju, tako slobodno možemo reći da je leskovački roštilj sinonim i za prostore bivše ex-Jugoslavije, a i šire sigurno.